omukoro gwo kusima ko mugurusi Emmanuel Kikara bo kwisi imyaka 10-12 y'obukuru gwakorwa omukanisa ya Rwengiri Church of Uganda egineshangwa omuseli ya Rwengiri Mirama Rugando Rwampara overebers nankole merewe ni Yesu mushukitu natwebembera obusinge butaho mu makabitu kona atwebembera kandi amanyaba amasi n'abana wenda yenda kurabura umuguzi wo kudakuza ayafashije Abraham yawe so muri abahirwa kushanga uruhanga bahire muze igihe imyaka yone abone baferwa bazine bwabo bacaro bato konka imumuhirirwe iwe aina abana kanor kwenda kora oisi imyaka eji nibagira ngo junwa oshomese n'abana Emmanuel Kikara yahise aba doctor babiri bebitabo izo zime Rwanda kandi ba doctors bagabo kushomesa abana kuza president mbawe kuri Reverend brother wanje agamba tinkuhamya mu ngabani nja kushoma kunumurumo batekateka ngo ukweza ruhanga ninge dini ni y'abantu batashomereje ni y'abakopi. That was a myth. Icyo kikaba kiri shuba ezibete mpangana n'inshozi ups and down nabo icyo cyo kuturetera kumusimiraho kandi nitukore ibyatukorire okutorra akaturebera akatushomesa tukaba nawe tukamukunda twaza Rwengiri Church of Uganda aba bayonja kwekora mu murimo gukore bango bayigurira itaka ogwaburi umukoro gutebekanisibe mu kirwa wekaniseji Boaz nyohombize ibyo kusima kwe byona byaza amurimo gukore bango bagura itaka rikanisa tumona para tujye umwe bazo miliyoni yaka miliyoni twagire Tukora abokunda hange abambero turi kushomeramo mwene tumutekateka ngo ruhanga twase tugure itaka nyongerira karyanje akusima byamaka abo kubanka mushikira yatwereza umwanyogo kandi twamaraho imyaka irengere necweka turiyo tuzo mu myaka 3 omu byafayo byayo ekatandike birabire na mukaga byo kwezi ko kubanza umwaka gw'2020 kuyabire tandikire haho amezi make hataha mu COVID-19 mwene ubona kuwikire hanyuma yo kwigura amakanisa umukuru w'abakurustayo yayeta abanywani bi ngo bije basimero hanga bamukwase kusimara hanga azo kusimara hanga sente za rugamu baciriyoni bazibara zona niza kutebwa akugurita keri ekanisa ya ruhanga egumize mu negendo mesho